أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين وحمد مزاحة приpadина единствена Марија Кјара чијаска Аллахиски тебареке ва таала оле фалина оле стар помош моле стар опростродаја Hamdi kere aleske subhanahu wa ta'ala okovako vasuitano jekem edinstveno ma'budi kasameno božavinaja. Hamdi kere aleske te bareke wa ta'ala okovaka sonanele nitu početok nitu pa kraj. Hamdi kere aleske te bareke wa ta'ala oja račija e nebesakoro heme phujakoro. Oja račija e dženneteskoro heme džehenemeskoro. Oja račija e melekongoro heme džinonengoro. Hamdi kere aleske subhanahu wa ta'ala ko aso yaratinga men tarikab kapania amenna postoineja sine. Hamdi leske te bareke wa ta'ala ko ako aso da men neizmerna blagodatija kolenda men sekova dive hemrat živineja. Hamdi kere aleske te bareke wa ta'ala oko aso ikalga men taritemnice kufrengiri heme shirkengiri hemangja men kodrumo eteuhideskoro. Akaste ofte bareke wa ta'ala ke i kalelle tari temnica e zulumeskiri hem kanille konurje teuhideskore pravdakoro asavko manush čačipaske uspinja ko Allah te bareke wa ta'ala. Akas ofte bareke wa ta'ala hakoja kamukelle ki zabluda pa čačipaske asavko insani propadinja anga ko Allah te bareke wa ta'ala. Neka reskoro salavati hem selami uprako amaro nejšukar primeri, uprako amaro nejmango pejkamberi, uprako okovako aso sineđim do Kur'anko aso pirela ki puk, uprako Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, upraki oleskiri čistimi familija, kova so pedušaja, peteloja, sape barbalipaja, borin jepesko akava dine Allah eskoro te bareke wa ta'ala, uprako leskere plemenita amala okolako asosino kandila ki temnica hem uprako sa o muslimajna Allahumma amin. Abdiveka družina amen pa da je ke nakratko je ke nasihateja koja nava Allah eske te bareke wa ta'ala ki amari tema koja so počminjela taromasek Ramadan ki tema amen abdive hem ola nekovaš. Zašto vakereja kaja tema ker gemlan je teja tešaj, te kereja komparacija maškar koja malo životo kova so avdive živinajale, hem maškar ko životo kova so živinenale si namare prethodnikije. A džaneja deka koga šuneja olenge, advata ne bajke, adlajta ne nesavi dersija ili nesavi istorijatija, koja so čačipaske koja ka šuna voduševinajamen, Бешая hem размислинаја баш од ова. Hem non sto парламге ки годи памен да си е мануша, а каладин сејна си не мануша. Пасар шај, а ѓарени, а кала мануша тове. А два парламге прво ки годи. Абдивека дружинамен панде кеју на која сар живинаја мена сар живига ов. О Шурейх el-Qadi rahimehullahu ta'ala. Шурейх El-Qadi rahimehullahu ta'ala insani kova so amende ki денешница бут непознато. Освен околенге кова со студиринге джанено живото, тоа треба е асабенгоро, табииненгоро, дбалу табииненгоро, сигурно акале черена, пенджарена ва којтано Шурейх El-Qadi rahimehullahu ta'ala. Буте манушенге сар свакергем која авди судна маро вакти непознато инсани, али кадикем која два кратко живото лескоро коле асо ка дружина мен абдиви иншалла, кадикем која наве Аллах еске те бареке ва теаля соди синела песа кале манушескере животоја, хем таро довада ка осетинен колко ритумен иако амен на пенджараја кал инсане, а кој сине об hem kozom sine leskiri deređa kole skoro dživdipe. Insani kova so sine skromno, insani kova so mangela sine but i pravda. So abdive harica manuše i si odova kova so mangeni pravda. Ali
овсине инсани кога со буд мангела сини правда, хем синелеске буд битно и правда ко Аллах те бареке ва таала. Па одолеске да, пошто буд синелеске битни и правда, цело време каде кен ко теко таро лескоро живото, каде линел правда машкар ко муслимај. Па гјар ни пренесинела през дека, по Шурейх Елкади, рахимахуллаху таала, сине инсани скромно, сине инсани кога со мангела сини правда, богобојазно ко Аллах те бареке ва таала, џандо ко Аллах те бареке ва таала, исламско знаење, лескоро ахляку блистинела сине вакерена, блиска во сине. А гјани со секој јектар манушак, кога со кааракенле сине мангена сине те бешен леа, мангена сине те дружинен пес леа, себе пилескоро шухар ахляко, себе пилескери позитивно енергија кога со сине, ко Шурейх Елкади, рахимахуллаху таала, ема далеске да некој да ролеске современикија вакергелеске, вакерла, шейх вакерла, сар адава успинеа те кере, сека саја кога бешеа, о манушате мангентуја те бешеа. Доволни ми шукар. По вакерја. Ако тумен да некогаш мангена, те овен мануша, кога со камангено ја вера мануша ке бешен туменцарем, камангенте дружинен пес туменцар, тогаш вакерла нековол тумаро стајне, тумаро хали, шукаре Аллахија те бареке ва таала. Кога кавол тумаро хали, тогол шукаре Аллахија те бареке ва таала, тогаш вакерла тумаро хали ковол шукар хеме манушенца. Бимана, кога ковола мендар задоволно Аллах те бареке ва таала, тогаш ковол задоволно мендар немо мануша. Ако е тоа је вакера правило ко ислам. Ошурей Елкади ки Медина. Праведнако инсани, џанеле тари правда, џанеле сан манушкова со џанела си не понекогаш ко не са ве спојре муслиманингите судинел, а каја титула на неј колај тове кадија. На некаја колај кајта ни буд пали титула, хема буд требала те џанел шеријатско право башакава, те шејте судине, а пред се и одговорност ко Аллах те бареке ва таала тани огромно. Огромно одговорности си ко Аллах те бареке ва таала. Па лесте манушен си нелен доверба. На само доверба те овен не манушен. Него лаза о заслужија пезнаенеа те овол инсани кова со касудино машка ко мануша. Хемодолеске леске ко живото кади кенде калеви киненале окадија е халифенгор. Окадија е халифенгор. Џанинали соске. Одолеске соске ов сине џибдо коштар тевакера смениме халифе сине кадија. Коленгоро вакти коштар халифе сине кадија. Ко Омери ради Аллаху анху, ко лескоро хилафети, ко Осман ради Аллаху анху, леске ко хилафети, е Али Аске ради Аллаху анху, е Муави Аске ради Аллаху анху меđмеин. Сари ненге ленге ко хилафети ов сине кадија цело време, ки Куфа, о Шурейх Елкади, рахимахуллаху таала. Па ѓарени, соске ви кинела песте вакера о кадија е халифенгоро, долеске соске леси неле интересна случаевија е халифенцар. Соте вакера ја вера мануша ѓарени директно не саре халифенцар на синеленте вакера случаевија. Па пренесинела песен вакерала пес дека ја дивеој и крило Омери ради Аллаху анху и чаршија. Теп хирало Омери, те дикел саро мануша бикинена, саро двинела песи правда, џанинато мене Омери ради Аллаху анху, джала си неки чаршија, хем дикела си не дали праведно битнала пес, те нахала некој нека скоро хако, те нахоавала некој некас. Омери ради Аллаху анху и правда лескели си не нешто со акабу мети цветинела си не далија. Па да леске да ваќе гео посланико салаллаху алейхи ва селем кој етаро пе хадисија кога ќе лафи баш Омери ради Аллаху анху, ваќе га кога би о Алла пала манде мукела си не пейкамбейра, од ова би овола си не Омери. Кога би о Алла те бареке ва таала продолжинела си не пейкамбер. Соскија да ваѓар, одолеске соске Омери ради Аллаху анху си не буд праведно манушкова со мангела си не и правда. Емтумен џанена дека ов си не инсани кога со си не ударбаш и фитна ко умете Мухамедеске салаллаху алейхи ва селем. А ѓарени ваќе ѓада о посланико салаллаху алейхи ва селем кој таро пие хадисија баш Омери вакела и фитна ко муслимајна на нете ко саџи ко те дано џивдо удар
е уметеско. А да му дар уметеско сине Омер радијаллаху анху. После му дова џанала пес да исто дека фала комени бе Омереске радијаллаху анху де синге песко умети разна фитне, разна смутне, разна проблемија. Аллах те бареке оталя да ракела месаринен Аллахуме амин. Пајгарни вакерала пес дека Омери радијаллаху анху јек диви крило ки чаршијате пирал. Пирал Омери радијаллаху анху емтаро јек пути дикела јеке мамуше ки чаршија саро мамуш битнела грас. Акла ајде бујрум кој мангела те кинел грас нека вола кате нека кинел мандаро грас. Омереске радијаллаху анху ко прво дики бо грас свиджи њапе. Доближинела пес Омери радијаллаху анху, а пази не накана. Омери радијаллаху анху халифа. Доближинела пес и чаршија ко мануш кога со битнело грас. Акла бикибас ке туко грас ојава ке емирул муъминин. Бикибас ке манго грас. Козом паро добором паре, добро диклале Омери радијаллаху анху. Деле манушо о златнике, лало паре. Лело Омери радијаллаху анху грас. Акана Сашукаро грас, диклале Омери радијаллаху анху. Уклело Омери, упрако грас, почминело грас те возилале Омери. Джала джиконеса во дело, дикела нешто грас. На ена джала. Иек те хуле лесаро Омери радијаллаху анху, со те дикел о грас лангала. Иек е преа о грас лангала. Омери радијаллаху анху ка диклала кава, вакега колко рупеске, вакерала. Акава хова ѓама, грас ти силе вакерала махан. Ти иранама вакерала тирана влелески. Иранама пес Омери радијаллаху анху палеку пазар. Джала ко акава мануш, селам алейкум, алейкум селам емирул муъминин буйрум. Вакерала ту манге бикинган грасама у грастану махана ту на вакерган манге вакерала рискири махан. Вакела емирул муъминин. Вакерала сана вакергин туке вакерала ту дикхан вакерала грасте. O grasine peske siya ino mena dingin tu gras mahanaya. Abe sarvaklara dingin ma gras mahanaya vakirla. Pazine na kavada na koltu menge ki bodi. Diken sarkerena peske lafi. Mirenca sarkerena peske lafi te vakira. Halifenca ki pur. Kadava vreme sine sloboda na sine sarakana subhanallah. Našti sine te penjare koji tano halifa koji obično manuš. Pa vakirla liske vakla emirul mu'minin. Metuke vakirlo gras bikingumle sa čitavo. A tu vakirla so kergan le apo koriga mena janava. Abe vakirla tu na dikyali deko gras vakirla langala vakirla na ne čitavo. Emirul mu'minin. Te mange atu. Ajde vakirla neka sudina na menge baš akao. Koji tano ko pravo koji ko krivo. Omeri vakirla dobro kaska bir neke sudinen. Vakirla iki neka sudinela menge šure helkadi. Омери која шунга акла добро, сложи нама, нека судиналам ги шуре хелкан. Пазине. А катарака на кахалувол пес, којтано о шурей хелкади рахимехуллаху теала. А да кахалувол пес. Джала о емирул муъминин. Омери радијаллаху анху, хема кава пандаек мануш, джала ко шурей хелкади рахимехуллаху теала, те судиналинге башу ленго распор. Ресен Андре преминала на шуре хелкади, вакерала, ајде вакерала емирул муъминин, бујру, вакерала, сојтано случај, Омери радијаллаху анху, насине корупција, насине која дава вакти, акавајтано емири, акавајтано емирул муъминин, акавајтано председатели, о председатели морале те задоволинали. По секоја цена морале те задоволинали соске овта на мароте вакерам главно ово диналамен, па мате холянал, па мора те умилкуинамен леске, па мора това леа паше, ко муслимајна дава на сине. А сојтано најбитно, на требала сине туа ѓартове спремаленде задолатуте вработиненту. На е потреба дава. Соски правдата ни правда. На сине којтано кој кога вела песине джико, шеријати Аллах скоро те бареке отара джико спорите од виното. Па вакеласки ако ајде емирул муъминин вакер суи бути, почминало Омери радијаллаху анху те вакерала. Вакела шурей ме вакерала гелунтар аква мануше кинав грас, аква мануше кагапе грасте. Те бикнот. Ме гелун вакела те кинав, леки люне старе грасте, која вакела уклюму прако грас,
После neko borbozi be grasteva klab ograsva krila čilo. Кога голилум таро грас, преметингјума керела дека нешто грас лангала пепре. Ова керела мева керава дека оби кинѓаманѓе грас кова со синема ханаја, анава кергјаманѓе има хане грас тески. Ко шеријат и си пропис дека кога нешто бикне, насминеа те гарави махана од олебукаки. Без разлика со бикне. Некој дека бикнеа шеј. Ако тано хараб доши, ако тано полом ноши. Ако и тамо те вакерам не сабе маханаја, фелер, мора те објаснине еманушеске со кинела, дека од ова шејтано маханаја. Ако не објаснињан леске, хемо кинела ле те джане од ова итане харами паре туке. Па макар да шунен шукар, акава пропис. Те вакерав, ака ја блуза, тани втора рака. Втора рака тани ака блуза, не пиравди. Ама не ви, аракјала. Хем леала, чивеала ко нево бутико со скето бикнеа не вешеа, бизо користиме. Чивеала те вакерав ко нево бутико, мора да тете истакнинел и те вакерав са реклама дека адава со бикнеа тани втора рака за да паре товенту ке халар. Или па кога воло купцо, то објаснелеске дека каја блуза, ака герди хела неви, ој тани пиравди. Мора те вакери махана таро производ кова со бикнеа ле без разлика со бикнеа. Зара тој ќе халале опари. Ко спротивно харами туке опари. О шеријати. Аѓар номер да дала ван вакерела, пакла бикињаман ќе ограсва керела маханаe. Аква вакерела манушеске ошуе хелка дира имехулаху таala, вакерела ајда кана вакер ту, вакерела шума вакерела. Ме вакерела бикињамнеске ограсва. O emirul mu'minin Amaru Khalifa Omeri dikleye graste. O grasio ne peske sa šukar. Ovgelolea palakva dva sode singape kodrumu mena janava. Alohem vakirala mange deka me bikingleske o gras mahana me vakiralske deka nasine graste mahana. Patluita na kana tute sudine. O šure helkadi rahimahullahu ta'ala pravda peske pravda, šerijati peske šerijati. Iranala peko emirul mu'minin ko Omeri radijallahu anhu vakirala leske Omer. Дали тамо чаче дека ту дикано грасе мосине са сијајно коалилан лелестар? Вакела чаче. Одама мало умери, ахи. Вакела чаче та ванова. Вакела тога шомери ситут вакела те кере дуј буке. Или вакела сарсо кинган испраимо ограс. Бизо те лангал. Која са коста или те мангјати ранелелески, значи исто ка са старе грасте, ка са старе скоро про, Hem kiranele manuşeska kumangla. Hem vakerela duito te zadržilet ko gra samo hem tanova kerelen poa dariga mate vakere ništa. O meni da de Allah anhum vakerja samo je puti Allahu ekber. Sabi li pravde šerijateski li tanakaja. Me vakerela vakerava deka ko pravo tanova manuš. Hem vakerela vakla šurej zadovolinjan mo srce Andre e pravdaje Allah eski li te bareke o teala. Odolesque a canas premitut, Halifa Omer radiallahu anhu. Odolesque va kerela canas premitut, hem va kerela kove tua kerela ki kufa o glavno kadija. Ka postavinatu te ove o glavno kadija ki kufa i kufa, pa dva vreme sine centar, e muslimanengi. Va kerela ka čivaptu te ove ki kufa va kerela o glavno kadija te šajte sudine maškar ko muslimane. Hem agjao šurej helkadi, rahimehullahu ta'ala sebepi pri pravda, Hem rodi во задоволство Аллахескоро те бареке о таала, овола главно кадија ки куфа ко хилафети е Омереске ради Аллаху анху. Hem Omeri ради Аллаху анху пренесинела пес дека синеле ста буз задоволно кога судинела сине. О податок лескоро, тарошуре хелкади, рахимехулаху таала баке гюмту менги. Е Омереске ко хилафети, Османеске, Алијаске, Муавијаске, цар менге ко хилафети сине ов кадија ки куфа. Джаннели ко зомреме си нека дија ке куфа. Шовар деш берш, бизо никој те сменинели. Шовар деш берш, бизо никој те сменинели си нека дија која соанела сине, која соанела сине правде Аллахески те бареке ва таала ке куфа. Емо мануша си не деста задоволна. Па агар пренесинела през дека и правда е праведно манушески ли джаннели кога дикела пес. И правде праведно манушески ли дикела пес кога нешто ковол против лесте, од ова те признајно.
Хем башадавате вакерал. Хем башадавате грешења халали да те родно. А нас само кога катреболте вакеравте судинол пес некаски ја верескај да ме насием кади те судина некаски. Ама те судина ки окаја пренесено кога пренесено значај џанекова кога мангаја некаски те вакерале скере махане или те ширинале скере махане. Кога дава случај. Кога камангале каски те судина амен мора това праведна, сар праведна. Пред те судина дали манушески кога дла гюнахија суисина мора ти на намен кога мареда хем те дика савја амен гюнахија исјамен. Пред те закачинаме некаске кимен, те коментирина, некаске речавен, некаске ромна, некаске даја, некаске даде, некаске фамилија, некаскоро живото, некаске трговија, некаске бути, мора ти да намен корко аменде прво те дика дали кала буќа аменде та не сара чистиме. Соскија акајата ни правда по Аллах те бареке ва таала. Па ѓани ни пренесенела през дека јек диве а вола ко шурей хелкади лескоро чаво. Hem diken со вакерла педадески. Вакерла мудат. Ме вакерла не саве манушенца не си има спор на халјобајам. Па вакерла ме мангавате вазда парница против ленде туте. Туте судине аменги. Ама шајли вакерла ме англедер да објасни нафту ке вакерло случај, сартано случај. Па ако тути клан дека месиум ко право, вакер манги те викинава да ре манушенте шеде судина ме нанглатуте. А ако диклан дека сум ко криво, вакер манги дека сум ко криво. Мате вазда парница те викинава манушена англатуте, па вакер ке прека ти клава керла дека сум криво тоа младжаки. Секоја да би кела кога печавис како ме мочо, хајде вакер со ебути, на кривост ја шма, ладжавота Ронардо, кога кере дека диаскоро очаво диксо керала. Секоја да би керла кава. Амо шурей хелкади рахимахуллаху таала на кергајбе. Ов кергос противно. Кјутиња е време викиња печаве вакергарески джавот на викине манушен. А карески кога вакерга джа викине манушен би мана вазде парница против ленде, очаволе скоро мислиња деме офтано ко право. Сконтате скоро чума вакерга нели те викино манушен, значи офтано ко право. Со деси делатес, очаволе скоро викинеле манушен и провена глако шуре хелкади рахимахуллаху таала. Hemo шурей хелкади шунела солду ингери сране, хем судинела ки корисе манушенги против почаво. Кога джана пески о мануша, очаволе скоро вакерла, леска бе модат вакерла. Нели вакерла вакер гюмт, ки зневерињанма бе модат. Нели вакер гюмт, ки ако сиум пеко право вакер те викинаве мануше матела джакерема. Ама ако на сиум ко право вакер манге баре мате викинава, соске те дињанма вакер те викинаве мануше нулума джаки. Хов смиримо, хем вакерла печавис. Со мислињам бе мучалото. Ту мислињам дека тодат себе писо мангела тут кога работи правда, о бе мочал. Мечачи паске тут бут мангава тут вакерла. Ама валлахи, ме е Аллахе тутар повеќе мангава. Е Аллахе скири правда тутар повеќе мангавала. Е мана кате о Аллах нам укламан мете судина себе пи нека скоро задоволство те ана. Него те судина хем те анаву задоволство ме господаре скоро, па макар од ова товол баше бли фамилија. Баше бли, баше фамилија. Јек диве пренесенела песистото шуре хлекади рахимахуллаху таала. Иначе овсине инсани кога со на мангела сине ништо да романуша. Мангела сине само таро Аллах те бареке ва таала. Са со родила таро Аллах. Кога сине потребира на пеко Аллах те бареке ва таала. Дајам ди на пеко Аллах те бареке ва таала. А сам кои инсани се на само цело лингере генерации. Јек диве е пренесила јек лескоро современако. Вакерла ме вакерла бешну вакерла еке ме амалеа, хем почнигу нешто те вакеравлеске ме приватности, а вакерла ме амалеса. Па вакерла на кјакоа дава време вакерло шуре хелкади, рахимахуллаху таала, хем вакерла шунгја, мен вакерла сар кераја лафиса ме амалеске, довери навама. Па вакерло валоден јамен селами, хем пала коа дава вакерла вакергјаманги, шали вакерла те ававки страна. Вакерла шали те ававки страна, харица нешто те вакеравки те совету нафту. Сарна вакерла, хајде, гелем вакерла ке стане, шуне со совету на шуре хелкади. Вакерла риски. Вакерла туѓа не е лека ле мануше со вакерја риски те тајни. Вакерла сарна джанова ле мамалта. Шуно вакерла те совету нафту нешто. Соске вакерла ту те тајни, вакерја лен
некаске таро манушата растворенија на вакереале нестворителески. Шунова класосовето и навато шукар. Ако акава манусова кергјанлеске тетајне, тано тоа мал, тогаш вакерела разочарингјани. Осетинала пе паресо шунгјати тајна савки. А ако тано то не пријатели, а керела пе дека и тано тоа мал, тогаш вакела радун кергјанли. Кереле вакела радосно тоа, баш и ти тајна со шунгја. А да леске вакерела. Ти тајна вакерела само те господареске. Ото мануше до ближиња пелеске. Лади кјале кала дуја кјамле. Вакла оја. Вакла валахи дешу панџ бершаке. Никогаш на жалинге пе никаске таро мануша. Никогаш на манглете шунен вакерела, хем те дикен мануше скоро мујкова со жалинела песлеске. Освен те жалино песе Аллахеске. О мануше вакерела. Туна шунгјан ли баш оја купали се. Кога вакергја Аллахеске те бареке ва таала. Ја Аллах, мени туга, хем мо парипе, му кавале само туки. Пака кјути гема кирга, ко право се јаншек. А да лески вакла лепо ука дека само мануша на мангенате шунен те тајне мамуклен сега сте ко мануша. Соске, ако то пријатели тано о манушка ске вакедјан ти тајна, каста жнеле. Ама ако и то не пријатели, а ки мортик пријателеске, тогаш вакла карадун кере. Каде не саве леске това керам мудрости ако вас оживиња ова саке мудростенца. И со пренесена и прескоро со време ако. Вакерла ја дива вакерла мен бешаја вакерла до ближина по шуре хелкар. Вакла баш кога ов до ближиња пес шунгјаман вакерла сармеро дава нешто таро мануш. Родова нешто, те служи лек пари или слично. Лов шунгја и на њапе вакерла хем вакерјаман. Оту вакерло чаву ме пралеско. Скаква се не потерно, та скоро тано попурема да искаја кадарске, оту чаву ме пралеско. Вакерла соске вакерла ти потреба изнесинеала вакерле манушенги. Соске ти потреба изнесинеала те господареске Аллахеске те бараке ота. Вакла шуман те вакерав туке нешто. О мануш кога со джала те родил таро мануш. Дъле мануши прво прилика то врлеске родо. Поа дари га вакерла. Ако мануш поможињатот, кародотута за возврат кога те тиранелеске до вашукарите. А ако на поможињатот, тогаш вакла понижињатот коркоритут, але да вакла чиѓанле ко гюнахите од сеција ко Аллах те бареке во таala кој си лепари. Суске вакла керена кала буќа. Пред вакла лестете аве лестарте роде, требала ки сежата на то господарите роде. Еко ака дикеде ко Аллах укелале туке сар средството га скористиле. Кај да не племенита лафе племенита советија. Амено мануша. Сием ко бубаре праке. Валлахи амена джанаја соте родатаро Аллах те бареке во таала. На задржинеја мен ко сежде, едноставно сматринеја мен сар мануша кова сојтане дженетлие, мануша кова сојтане, значи ахиретеске на нелем бе гюнахијалем, са и силен шукар дејле. А ѓари ни понашинаја мен спрема ко ислами. А ѓарта на амаро однос спрема ко амаро господарите бареке во таала. Бистергема маре гюнахија. На вена мен ја маре гюнахија, ки амари годи, се бепе амаро гюнахи. Ѓане накава се не е случај. Јекта мануша. Грешинела ко Аллах те бареке во таала. Керела гюнахија разна ко Аллах те бареке во таала. Секоја диве грешинела Аллахеске, секоја диве грешинела Аллахеске. Хем ки крајка вакерала. Бе вакерала. Нели вакерала, пес вакерала. Која грешинеа спрема ко Аллах казнинела туто долески. Кај да не ми казна? Хе вакерала ме козом гюнахија керава. Бигде вакерала на драма ми казна. Пренесинела пес деко Аллах те бареке во таала. Козома кава мануш грешинела сине, Аллах те бареке во таала балярала скоримето. Козома кава мануш грешинела сине, Аллах те бареке во таала далале барвалипе. Па акалете рингалете вакерала бе нели мануш со грешинела Аллах казнинелале. А ке ме да грешинела ме панда повеќе сима. Панда повеќе имоти сима. Кај казне Аллах ескили? Нели Аллах казнинела савке манушен? Абдиведа. Буд мануша кадике. Батинге ко харами Аллах ескете бареке во таала.
Onda te bani kao tara dolarem sa. Dolarem barvali pe dolarem životu. Ne iskušenjane. Hem še koja mendar treba mislim. Sarbe subhanallah dika kavame panç vakti akıl dinava palju su iskušenju. Dika kavabe razna haramiya keralo Allah te bareke ve taala dolare sa. Še koja nešto ne pa še razmislim na ga. Pa kada manushkor koji peske vaker ganga. Pa ki tuke je keske taro pejgambera koja davava ki taro benu Israil. A volaliske haberim vakerlariske nešto ti izvestinala kale manuši. Доближина перске кава пейгамбер тaro benu Israil. Hem vakerlariske o manuši. Vakerla tu grešinea ko Allah. Hem Allah te bareke ve taala dala tut padna poveke. Nakazninala tut. Nu skratinala tut ar ništo taro to mali. O manušea. Tu nas jan svesno. Zare mu Allah te bareke ve taala na lelatu taro ne baro barvali pe? A janeli se odova? Te no se stines las imani. Koaka andino anave Allah eskoro te bareke ve taala. Koaka keri badeti. Te no se te no to srce slas imani. A kavaita no ne baro barvali pe ko aso o Allah te bareke ve taala shaytelo taro insan. Razmisli maša kavaka. Ko zome mamen grešinaje. Allah dala men dahate prije. Dala men sa šukarite. Ne iskušinala men nešto ja soka dukhala men bud. Ali, šali trpina ja te kaldina jiko kraj namazija. Šali te trpina te kja zikrijane saga Allah eskere esmera kja te dode kasarine sobena. Šali te trpina nafile namazija te klanina kja kja koro namazi. Šali kava te trpina. A? Šali te trpina te pelja rahat me kja Allah eskoro kitabi. Ако нашти тогаш и се нешто омецар проблеми, према како ја предаде. На не и бути само Аллах на казнингемо ске денгето берекети. О Аллах шејте казнилту себе би мато сетине сласти манеско. А адајата ни валлахи не и бари казне манушеске подинавок. Дено сетинеле Аллах ете бараке о таа. Сара као манусоно сетинге Аллах ете бараке о таа. Па јарно шурeh el кади рахимехуллаху таала a јари го поменинала си не манушенте шајто увенлен дарте таро Allah те барека ва таала. И сиек случај таро шурeh el кади рахимехуллаху таала. И диве и клоло о Алија радијаллаху анху која си не халифа. Пазни, а респа ќе купме ги ко почеток, офтано кадија е халифенгоро. Шунгено случај умере, шуре на кане Алија радијаллаху анху. И клоло Алија радијаллаху анху Tekfirал, дикела е ке мануше, сару ко мануштано е алијаскоро штити. Али ради Аллаху анху која дикле мануше штитеа, вакерла кавајтано моштити. Кога со пеларѓумлеки филяни битка, па сигурно кога мануша вакерла ракале хем лела. Доближина преске емир муъминин Али ради Аллаху анху, хем ваклалеске, а о мануш сој Лесто штити Алијаскоро ради Аллаху анху јаудија. Кафир јаудија. Само дано ехлу лезиме. Заштитнико, заштитимо ки исламско пув. Платино апске джизием живина е муслиманец. Која дика која Али ради Аллаху анху, на тој кој нела Алијаскоро ради Аллаху анху те жадава силајате леле субхана лолај праведнакија. Добришиња пелеске маклалеске, о мануше. А кавајтано вакерла моштити. Сородала вакерла туте. Меле вакерла наша гюмле ек пути вакерла. Акла ек пути опеломандар таро грас. Хем вакерла наша гюмле. Ди кавале дека тамо мло. Па вакерла пшукар потира неле мани. Пазин. Халифо Али ради Аллаху анху. А аква јаудија. Дик со керело јаудија соске керела ја. Себе пи од ова џанена си ни правде муслиманенгили. Надарана след ко муслимања ка керелинге зулуми со сколата не кафира, на џемна ко муслимањата неправедна. О муслимања нанесар сојта не опишиме, него огромно праведност упрако муслимањи си. О Али ради Аллаху анху вакерга баше ленге, баше оклю зиме, баше о манушо становникија ки не исламско пум, која со платина песке джизија, че не Аллах хадисеа, таро посланико алисалату сам дека ленгоро рат, ленгоро имот, ленгоро барвали, таменде заштитиме и тане ко муслимања. Зашто да не заштитиме муслиманенгели. Па вакерга Али ради Аллаху анху вете шунав дека требала ленгерат е премине рат, мате преселине, мека давне рат, вакерга Али ради Аллаху анху. Соске вакерга посланико алисалам дека ленгоро рат, таменде тано свето. Вакерга Али ради Аллаху анху.
Subhanallah, kozom u islamitanom šužom. Ima kova klali aske radi Allahu anhu, akala koja tano moščiti, koja tano to štiti. Čim tano mandem lotan, tena ne ljumle tutar sila, tena čor ljumle tutar. Hvali radi Allahu anhu, akala manuše, šuma. A savko štiti ja vere manuše na nere na kaj tano moščiti, međa nama moščiti. Čak da džanavi dukava kela su isi kileste tari kopija. Кога со јек пути вакла фрдиге копија ме брани гумалеа. Аки дукава ке да джанабала да копие, а кавајта но мло штити. Кога преске но. Ко штити таро мло. Добро. Тогаш ке да се кога мануш. Ајде кажа нека судинела ми ги кадија. Фали раде Аллах вакла тама. Ајде ваке ла кажа. Касте джанате судинемпе ко шуре хелкади. Рахимахуллаху таала. Сара умери раде Аллах анху. Племенитост тоа са писани во Аллах. Кој джалате судинот преследствовали ради Аллах анху. O insani kova u islami džanelale sine jektaru najšukar su džanena u islami. Sino ali rade Allah ma pošajte la kjera ko najšukar. Džanelasni ne samo koliko soske objavimo kuranska etija, ako kova tam dali sine rad, dali sine dive, kogo objavimo Allah kuranska etija, sa džanelasine. Ama pravda šerijat rekava. Džalam la ko kadijate sudinot. Džala ko šure helkadi, kuvolandre. O šure helkadi vaklali skajde emirul mu'minin. Vaker su i buti. Hem vaker lariske. Vakla šure. Akava vakerla mlojtamo, obraniku. Vakerla. Около. Млојтано со итано комануш вакерла. Меѓа навале се бепи од оваја верена не лакава ме некогаш пеларѓумле вакла која ге тарим битката на Мограс, хем не слаква кава мануша, која мануша вакла не гиринала дека итано мломанга, ова глате деле мања. Храдела пес. Ошуре хелкади комануша, која ту со вакереја, вакла наме вакерла дека тамо. Ошуре хелкади ранула пекоали ради Аллах, амем дикен со вакерла лиски. Вакерла емиру муъмини. Меда пенџарава то штити. Меда джанава дека ја каватло. Ама наштите вакерав дека ту наштите давле туке таро мануш. Се бепи од ова за да те докажина вакерла дека тамотло мора товенту дуј сведоки. Па вакерла али раде Аллах ваху сима. Јектано вакерла мослуга, а од дујто мослуга, офтано мање вакерла сведоко, а од дујто сведоко тано мочаво Хасан. Овда вакерла джанава башумло штити. Ошурехи кади вакерла лискака е мирно муъминин. Ali vakerla džanea, koji islami sa svedoko te čave, našti primine, te sudino te svedočino tuki. Ali rade Allah vanhu vakerla. Zare naštite prifatina, te svedočinalo manuškaske so poslaniko sallallahu alaihi wa sallam vakerga deko Hasane Museini, ta ne omladići je dženneteskere? Magata kod džennetija manuš, naštite lale, šurek, hem te vakerla minge, te сведочинал о Хасани, ради Аллах анху, хаклали ско шуре на кади. Саджана ја каве миру муъминин. Хем ко право да си јанде кофтан од ова, али вакерла џанеја сари ко шеријати. Од чаво, наштите у сведоко педатески. Од олески вакерла, наштите да то штите, е миру муъминин. И ако меда џанава да ко штите тано тло, дихе ми правде шеријатески риба Аллахи субханаллах. По али ради Аллах анху и раѓапе маке ја гјари шуре. O Allah te nagradi noltu ko pravo se. Тогаш вакла мантрито сведоко на неман освен на калабри. Вакла тогаш вакела мануше, вакела оштити да нотло. Кога дикела каво мануш, само та рекути вакла ја раб. Вакла соде синела пес. Зару ислами добором праведно вера. Кадија кога сој постави мотаро халифа. О халифа вала лестете судина леске. O kadija su dinala protiv leste manje jaudijaske kokoris. Samo li dinita na kava plemenito. Toga šakla meva kerava. Ešhedu an la ilahe illallah wa ešhedu anne Muhammed Rasulullah. Hemo aklo božavinava Allah hemo Muhammed ali salatu wa salam tano mo pekamberi. Kasi ne radost vala i kada ti pravde šerijateskeri svedočinja šehaditu jaudija priminge islami. Hem vakerge kadijaske. Baš šureh kadi vakla. O vakla šureh. Вакерава туке, тачно. O Ali radijallahu anhu vakela. Кога Аллова керла тари битка медура алдан ди клумле. Таро лескоро грас пелот елошчите им гелепеске меле люмле. Лескоро тано vakela ке давале леске. Ali radijallahu anhu. Далек вака мучела ке. Племенито вакер ге Ali radijallahu anhu. Мануше. Тогаш вакерла. Пошто акану улян во пралко дини. Улян муслимани
ме давале туќе акава хедие манда, акава штити, плюс шајлите користилото ќе нешто акава штити, ако плюс олеа на нетото од ова соски ќе лео штити, а двајтано грас, манда ли ситут панда е грас, плюс хедие која наве Аллах ескете паре ќе отаја. Пренесинела през дека каве инсани ки битке хариджиенца, и крило марѓата далештите, одоле грастеја со денјали Али ради Аллаху анху, пело са шехиди. И правда и исламескири. Праведно Шурейх el-Кади, рахимехуллаху теала, иако халифан гледа салоте судинил пес, праведно Али ради Аллаху анху, иако джанела дека ле скоро штити, о Шурейх el-Кади да джанела дека ле скоро штити. Иако мануштано јаудија, о мануш дикела себепи ленгоро ахляко, ленгири правда ко Аллах, дикело бари пи исламескоро приминела ислами, емо Али ради Аллаху анху, почастинала. А гјар сине ленгоро живота срта намарал. Дали амин сар муслимајна, дали сикаваја амаро ахляко е на муслиманинге ко најшукар начин, па те гудлярален го ислами, те доближинален го ислами. Омануше едноставно те мангено ислами се бепи од ова со кади ке нам амин сар представи на ислами. Првенствено, на не мудрост кој ислами, вани мудрост е шеријатески, мора да вате джана. Соске, на постојнела кој исламите керамен паметно опција, значи това паметна мануша, а те дозволина нешто со Аллах забранинга. Или те повикуина ко нешто сојтано забранимо, или те дозволина дека ске нешто те керо сојтано забранимо, себе пеате придобинале. На неа сапко пропис кој ислами. Ако нешто те забранимо, дојдено забранимо. На немудрост е од освен кога се анки дарури или кој крав, принудимо или присилимо, Аллах не ја вера теме. Аллах не ја вера теме. Ама кана кога никој ни на принудиламе, ни на преселиниламе, о харамитано харамо, халалитано харами, о халалитано халали. На кераја Аллах фисарте прилагодинаме према комануша, па сар мангено мануша гарамика керана. Него тлоа хляко тано ислам. Сар со ваке гео мери ради Аллаху анху. Денја изјаву мери ради Аллаху анху. Ем ваке гео мери ради Аллаху анху, вакла ислами амин представи најлесини, ама редело. Лајтано најшукар ислами. Зашто се Шурейх el-Кади, рахимахуллаху теала, о ислами представи најлесини правдаја. Правдаја. Јек диве, дихен, кога му каза вршини иншалла. Јек диве пренесенала през дека алојек манушке судиналеске о Шурейх el-Кади. Судиналеске пресуде о Шурейх el-Кади, мануш мора да од пануко затвор. Дикен правда, шуакерго. И правда прво почнела медаре мамале пашенда, па постепно ја вера манушат имплементирани правда, ако си е праведна. А волалеске мануш судиналеске дека мануш мора да од по затвор. О мануш одала лестарва керела о кади. Шајри ва керела те дозволенема ге те джабџи керете само бе фамилија киранама палим падема. Смилунела пелеске, кога тамам джа респу, емава га капанату. Кол джај бакава нашало мануш. Ама по шеријати за до кадија те мукел нека какја ситуација више ангалеске пресуда. За да те мукеле керете вакерате завршено са ве буке или тересоке пе фамилија, мора некој товол гаранција кале манушески. По кадија. Кога бешелалеске гаранција некој, а кава мануша ко наало кадија старела кале лески извршила па да ја казна, која сојта не калеске без разлика дали чини бе вас, дали каменуве джи комери бе, дали пани бе ко затвор, сасој судимоа калеске да судмлапе не да ја тикни бути некас те представи некас те вакере ако мукле месум леске гаранција. Смртно да те ули казна, смртно да ка казнен туко шеријата. Со керела Шурейх el-Кади субханаллах. Мукела кале мануше која следела лесар гаранција, која овала леска стар гаранција, о чавотару Шурейх. Леско до чаво. Овала стар гаранција манушески. О мануш джала песке хем нашала. Еакан на кело вакти, а воло време нека ске телелпе сар гаранција, кој гаранција чаво леско. Еакана сар какеролпе кате субханаллах. Те судинете чавеске ни криво ни дужно ко затворто, берша. Бикереа да? Најко не да? Емо Шурейх el-Кади вакерјански, он мочно. Ту джанеја ко зомбетут мангалатот.
Туси аманге не мангду тара Аллах ескери створени. Акати. Али вакерла джания дека Аллах мангавале повеќе тука. И правда Аллах ескери мора мучкоте анала кота. Али воспити му максани. Ема класке мода. Бизото објаснине амин джаная која тани правда Аллах ескери само анала. Судинала леско шуре хелкади очавуле скоро панова наместо акава. Hem sekova sabaj mrakjate. Ošure helkadi jas neko zatvori eke mareja. Mukirali sine Andrete dulke čavete ha. Sabaj mrakjate. Ni krivo ni dužno. Ами правда Аллах ескери те бареке ва таала. И правда Аллах ескери. Агар ни сине ошуе хелкади. Агар ни живине на синола. Ка прекирина каде се вепи матела бут време на мангајате кера бут паре дерсијате шеј матела тумаро време. Сека се сине преске пи ибадете ске не само време те ва кера одредимо. Агар живине на синола. Сар живине абдигаме. Сар живине абдигаме. Базни на керела фе баше Бубекар, баше Омери, баше Османи, баше Алија, баше Јавера, сахабија кога со сани не џанајален. Намерно кереја лафи баше мануша кога со на џанајален. Џанена ли соски? Соске, те кере лафи баше Бубекар, сар више на чудинеја бе. Џанаја кој е Бубекар. Живинге е послани која прво мануше послани која се амхалија неа дружење пелеа пилелеа. Кереја лафи баше мануша кога со на дикле послани која се. Ема менге непозната тане. Ние теа те шети дика сарола живинге, ние теа те запознајнален, мем те запознајнален гере животија со ске валлахи, ладжавота ма менге сар муслимајна, а калета бинено, манушака старо Аллах те бареке од таля задоволство, ке го послани која сам дека тоа 3 генерације, о Аллах та не задоволно, а схабијата бинен боута бина. Ладжавота но мате джанален, мате джана кој си нама река ди е праведна, мате джано манушак кој со судинге е халифенге. Мате джана ленгири правда, мате джана ленгора нав, кај би аме козом жилинге, со сине ленгири цел, со функција сине ленги исламско држава. Ладжавота на амен мате джана, па на пола джава маре чавен мате си кава. Кој си кава мануша? А пазине бакера, миге муслимајна, о мануша кога со бакера снелен борција ко држави са дженбек маре борцов кој историја кога учинена ке школа, ке реналим гелафи. Тестија и си баш од ова те решине кој си кава борцо, кој си кава борцо, аме. Ама не сахаби шука на джане. Кисила на кој та салам, ајде сахаби. Емо бе кароме на Осман Али. Ем кастетното ки не са ви илаија. Ако си сахабенца, те андине не са ве. Асе? Те андине не са ве асхабен. Ке не са ви илаија те сине, те андине ке не са асхабен. Кате на менге ладжаво, валлахи. Ладжаво, амен сад муслимајна, мора те джана маре битна манушен. Соске, агјарини джанаја мен амен кој си емамен. Кој си намаре предходникја, сар живиња маре предходникја, сар требала менте живина. Шеј наштијаме приближно ленцакле да оближнаме на клас не бутучи ме мануша, класи не мануша кога се ке ги зухтало дуналуко нас не леге битно дуналуко, а мене тамо сар побитно па оле без знаење тамо мене последно, ала не прости на мене. Ала да ласием, али барем те джанален кој тане те запознајнален, ем барем некубор потора, таро иек сати дерси 5 минути а нешто тела ракава дерси. Ем те аналека маро животот и пракса, бушу карколам ги пала те бареке ота. Оли не Аллах те бареке ота, те бареке ота, те пишнеламе тамо мануша кога со дружињеваме, ке халка и мене конгири. Оли не Аллах те бареке ота, те пишнеламе како ви бадети по мизани тамо маре шукар деля кога куштан да листе те бареке ота. Оли не Аллах те бареке ота, Аллах те бареке ота, те локјалила менге, ама искушение кога су исјамен. Allah te bareke ve teala borcu gonenge te keretiramen kumane borcu Allah te bareke ve teala te saslekerle mesvalem Allah te bareke ve teala te lokharol sae mazlumenge kwaso kerenalenge zulumi molina Allah te bareke ve teala te rakel sae yetimen sae udovicen molina Allah te bareke ve teala te rakel sae manushen kaske su itani potrebno te bakera rska tarisana Allah eskri te bareke ve teala top skarbinale skoptano dovoljno lenge кога више амесијем немарна која кала тракера ситуација, молина Аллах те бареке ve teala, Аллах те бареке ve teala те даламен свест баши леске субханаху ва таала, молина Аллах те бареке ve teala то простила Маријамна тајна барем ти не гунахија, молина Аллах те бареке ve teala секоле муслиманестар секова јеки бадети, макар најтикно те прифатинеле по целост Аллах те бареке ve teala, те прифатинела маре постија, те прифатинела маре нафилија, молина Аллах субханаху ва таала Сај муслиманите ќе делен ке халка кога ковен ко дженнетул фирдеус е пекамберен цар и шехиден цар, еме искрена манушен цар, Аллах ме ами.
Subhaneke Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fik. Allah te nagradi na tome baš i tomorrow den do vakti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.